Хайырлы ақшамлар, эфирде Айша Шулакова келініс кече атқан афтанын нәтижелеріні талилетейік. Бүгінгі программамызда. Malumat xamaçavını bozup. Kültür sanat alanındaki faaliyetler, etkinlikler hiçbir zaman Kırım'la Türkiye veya Rusya-Türkiye ilişkilerini bozamaz. Türkiye'de Kırım Tatar medeniyet günleri geçti. Teatrının yanı ömürü. Bu Dülber teatrının kapıları vakit daim açık bizim seyircilerimizge. Kırım Tatar Akademik Muzikalı Drama Teatrının müdiri Zarema Bilalova ile mahsus intervyu. 30% hazır. O pek meraklı ve onun kadimi tamırları var. Bu abide hem biz için hem de tədqiqatlar için. Хан Sarayı'nın 16 obyektlərindən 3'ü tolusının restavrasiya edildi. Tafsilatlar mahsus levhamızda. Yanı yıl yakınlaşa. Yılbaş bayramları arifesinde otellerde yerler bron edilme yüksek seviyede. Kırım mevsimde meraklı. Халық дипломатиясы сынырсыз. Кырым әйеті нөвбетекі сефер Түркияда яшаған Cumhuriyetimizde Kırım Tatar teşkilatları ile medeni gumanitar bağlar adlı forumda iştirak etti. Tedbir ilim ve medeniyet erbaplarını, matbuat vasıtalarının vekillerini birleştirdi. Rusya ile Kırımaqta doğru malumatını dünya cemiyetine onlardan gayrı kim yetkizebilecek? Telekanalımız da bu merasimde iştirak etti. Tafsilatlıca levhamızda. Uçan sularının davuşları, hara ve azaq denizler dalgalarının şuvuldası, keniş çöller, bakçalarının kokusu. Kırımға alıp kete ve vatanға asretlik yaratta. Tamamında Türkiye'de Kırım Tatarlarının en büyük diasporalarından biri yaşay. 5 milyonға yakın adam. Kırım Tatar medeniyet günleri ananive oldu. Tek bu yılı Türkiye'de yaşayan vatandaşımız ve Cumhuriyetimizin Kırım Tatar teşkilatları ile Medeni Gumanitar Bağlar adlı forum İstanbul'dan Ankara'ya koştu. Bu Karadeniz'in o bir tarafında yaşayan vatandaşımızga Kırım'daki real vaziyet hakkında tarif etmek imkandır. Очень не хватает местным крымским татарам. Yerli Kırım Tatarlarga Kırım'da olup geçken vakalar hakkında gerçek malumat yetişmey. Pek çok şey yapıldı. Çıkışta bulunganlar bu akta tarif edeler. Siyaset işte müzakere etilmey. İyiyet terkibinde alim ve medeniyet erbapları, matbuat vasıtalarının vekilleri, Kırım Tatar halkı Rusya ve Türkiye arasında iktisadi ve medeni münasebetleri bağlayıcısı olabilir. Я предложил рассмотреть возможность возобновить. Biz parom ve aviabağını gayrıdan tıklanılması akta mevzularını koterdik. Kırım'da buna bütün infrastruktura hazır ve o bizim devletlerimiz arasında iktisadi işbirlikini kavileştirecek. Kırım Tatarlar ise bu münasebetlerini bağlayan kısım olarak çıkmağa hazırlar. Rusya ile Kırım'da halkımız için yapılgan şeyler akta çok laf etmege mümkün. Bunu bu fotosergi pek yaxşı tazdıqlay. Resimlerde yanı camiler, bala bakçaları ve mektepler, gayrıdan tıklanılgan kult ve tarihi obyektler, inkişaf etken infrastruktura taqdim etildi. Kırım Tatarı eti tahsil sahasında yüz bergen muzbet denişmeler hakkında da tarif ettiler. Bugün ana dilimiz devlet statusunu taşıyor. Başta bir İsmail Gasprinski adına medya merkezinin umumi faaliyeti hakkında biz anlattık ve ondan sonra Kırım Tatar matbuatının bugünkü vaziyeti hakkında da bilgi verdik, malumatla paylaştık. Kırım Tatarlar mevzusunda sonki vakit çeşit provokatorlar, ayın oyunlar alıp baralar, bütün halkının adından yalanlar uyduralar. Bunu yaramadığımızda çoktan olmayan adamlar asilet yaparlar. Kırımlılar vatandaşlarımızga doğrusunu aytmak maksadıyla Ankara'ya yatıp geldiler. Kırım'dan kelgen 40'a yakın adam, onların arasında kütlevi malumat vasıtalarının, teatr, muzeylerinin temsilcileri ve cemaatçılar var. En mühimi ise bütün eğitimler hakkında Kırım Tatarlar özleri tarif ederler. Kırım Tatar halkına ayırgan dikkati için Rusya prezidenti Vladimir Putin'ge gösterilgen yardım ve kol tutup için Cumhuriyet başı Sergey Aksionov'a teşekkürlerimizni bildiremiz.
Кырым мүфтилигинин векиллери Түркияда яшаган ватандашларымызны Жума жамесинин ачылуына давет еттилер. Onun тикленмесini мусульманлар 20 yıldan ziyade beklediler. Мы сегодня имеем уникальную возможность. Bizde bu meydançıqta Qırımda olğan haqiqatını tarif etmege imkanımız var. Qırım musulmanları nasıl alda Cuma cami kurulcılığı ve bizim camilerimiz ve medreselerimiz nasıl çalışkanı yaşlarımızga dini tahsil berilүү imkanları haqda söz yürsetmege imkanımız var. Forum Rus medeniyeti ve ilim merkezinde olup geçti. Для нас большая честь. Biz üçün boyli tedbir keçirilmesi ve boyli eğitini kabul etmek buyuk şan şöhrettir. Türkiye için Kırım Tatar medeniyeti yad degil. Mında pek çok Kırım Tatarlar yaşay ve olar için Kırım Tatar medeniyeti vatanda nasıl inkişaf etkeni haqda eşitmek pek faydalı ve meraklı. Türkiye ve Kırım arasında bağ vaqt xavi edi. Bugün informasyon xamacevga bakmadan olarını piketmek uğrunda iş devam etti. Связь с Турцией нас объединяет Черное море. Menimce bugün bu muzakere etken şeylerini infrastruktur ve logistik bağlarını işlep çıkarmak gerekmiz. Olar iki memleket için faydalı olur. Kırım bu mevzuda birleştirici olarak çıkabilir. Rusya Tышкы işler nazirliginin resmi vekili Mariya Zakharova bildirdi ki Türkiye'de geçirilgen forum Yarımada'da Kırım Tatar halkı içti sıkılıştırmağanını Ukrayna'ga isbatlar. Biz bu ayrıca gumanitar tedbir keçirilişi delilini karşılaymiz ve tedbir Türkiye'deki büyük Kırım Tatar diasporasının dikkatini celp edeceğine umut besleymiz. Tedbir hem de Kırım'da yaşayan semedeşlerinin vaziyeti nasıl olğanını haqda tesürat tizmege yardım eder. Yarımada'da olğan real al yavaş senzuranı boza hem de garbi kütlevi malumat vasıtalarından doğrudan blok ete ve dünya topluluğunu yüz bergen şeylerini real anlamağa yakınlaştıra. Dünyada Türk iş adamları birleşmesinin prezidenti Gencehay Tunay Rusya ile Kırım'da bir kaç kene bulundu. Garbi kütlevi malumat vasıtalarının noktayı nazarı gerçek vaziyetke uygun değil dey. İleride Kırım'ın işbirlikte çalışmağa umut etti. Çok güzel meseleler ortaya çıktı. Türkiye-Kırım arasındaki siyasi ilişkileri çok güzel analizler yapıldı. Farklı bakış açısından sorunlar ortaya çıkarıldı. Tabii bu sorunlar devletler arası sorunlar ama sivil toplum örgütlerini bunlar ilgilendirmemeli. Çünkü kültür sanat alanındaki faaliyetler, etkinlikler hiçbir zaman Kırım'la Türkiye veya Rusya-Türkiye ilişkilerini bozamaz. Biz faaliyetlerimize devam ediyoruz. Forumun iştirakçıları çeşit sahalarda erişmelerden gayrı iki devletiniz daha ziyade yakınlaştırmak için yeni maksatlar koydular. Gerçekten oldukça güzel ve başarılı bir görüşmeler ve Kırım Tatar Kültür Forumumuz, fotoğraf sergimiz ve Kırım Tatar Milli Tiyatrosu'nun gösterisi oldukça ilgi çekti. İnşallah bu ilişkiler daha da devam eder. Türkiye ile Kırım arasındaki ilişkiler ve Kırım'ın gerçekleri Türkiye halkına anlatılır. Forumun iştirakçıları Rusya ve Türkiye'ni bağlayan medeni mevzular haqda da söz yürüttiler. Biz 100 sene evvel gelen Kırım'dan en son gelen Beyaz Ordu ailelerinin 3. nesliyiz. Ama Ankara'ya geldik, burada yerleştik. Şimdi Türk pasaportumuz var. Burada da Ankara'da bunun gibi 7 tane büyük kültür merkezimiz var. Burası da en üst katta Kırım Köşkü, Yalta Köşkü olarak dedik. Buradaki sanatçıların hepsi Kırımlı. Kırım Tatar Akademik Muzikalı Drama Teatrının artistleri Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını milli sanalıştırmalarla kuvandırdılar. Vaktınca seyirciler tarihi vatanға daldılar. Крымско-татарский театр. Kırım Tatar Teatrının artistleri Türkiye'ni çok sefer ziyaret ettiler. Umut etem ki biz bu ananeni devam edermiz. Biz bugün mında çıkışta bulunmaktan baxtlımız. Forum 3 gün devam etti. Sonunda iştirakçılar için Ankara'nın tarihi yerlerinde ekskursiya teşkil edildi. Vatandaşlarımızın görüşülerinde ananevi olup kala. Gelecekte Kırım ve Türkiye arasında gumanitar ve medeni bağlarını kavilleştirmeye niyetimiz var.
Театр асқычтан башлана. Станиславскийның сөзлерінде büyük механизмның işi сақланылған. Бұл büyük механизмның мурекеп işi демек еркім өзерінде ве бутун іште мудир реберликеті. Театр пердесі артында не сақланылғаны ве милли медениетіміз насыл инкишаф еткені ақта Қырым-Татар академик театрының мудирі Зарема Белялова тариф етечек. Милет телеканалы үшін махсус интервью. Зарема Ленуровна, селям алейкум. Алейкум селям, хош келдіңіз. Сау олыңыз. Недавно артисты театра и вы лично посетили форум в Турции «Культурно-гуманитарные связи крымско-татарских организаций республики с соотечественниками в Турции». Он проходил в Анкаре. Как воспринимали в Турции? Очень хорошо. Я считаю, что это была очень плодотворная поездка, потому что ездил не только крымско-татарский театр, но и наши профессора, элита, интеллигенция. И я думаю, что это прорывная поездка, когда открылись двери, и, в общем-то, истина, она на виду. На форуме вы выступали с докладом, о чем он был? Доклад был о крымско-татарском театре, о его становлении, возрождении, продуктивности и так далее, проблемах, ну и целях. Долгие годы сотрудникам театра приходилось работать, можно сказать, на энтузиазме. Но недавно мучения закончились, в вашем театре закончился капитальный ремонт. Средства на это выделили из федерального бюджета. Какие появились возможности благодаря новым площадкам? На энтузиазме, как вы сказали, мы работали первые годы, это 1989, когда мы приехали, еще не понимали, что это за профессия, как нас набрали. Многие из нас были студенты и уже перешли к практике. Все эти годы мы работали, в общем-то, профессионально при поддержке государства. А в нынешней реалии был воссоздан вот этот театр, внешний вид его, были выделены деньги, и вот мы вошли в этот список. И, конечно же, мы очень счастливы и выражаем огромную благодарность и Владимиру Владимировичу, и Сергею Валерьевичу, и нашему Министерству культуры, потому что были созданы новые площадки, то есть у нас появились 2 гримерные, у нас все фойе приведены в порядок, у нас появилось новое помещение для читок, у нас оркестровое увеличилось вдвое, ну и вообще эстетический вид и комфорт, потому что в процессе капитального ремонта была возведена вентиляционная система, теплопункты все поменены, электричество, все коммуникации, а это комфорт, как вы понимаете. Конечно же, артистам стало комфортнее находиться большую часть своей жизни в этом здании. Не успел закончиться ремонт, как у вас в театре уже состоялась премьера. Расскажите, что это за спектакль, почему именно эта постановка? Это некоторая такое ностальгия, скажем, да, хороших, добрых времен. Произведение, на котором мы выросли в детстве, мы все его видели. Наши родители его очень любили. Лопе де Вега «Собака на сене». Вчера состоялась премьера на русском языке. В скором будущем, после Нового года, наш зритель будет ее лицезреть на крымско-татарском, родном нашем языке. Для артистов это большой труд, это как 2 разных спектакля, потому что учить столько текста, вжиться в него, сделать его легким, игровым, это же весьма сложный материал. Ну, конечно же, эта пьеса о чем? О любви, что любовь спасет мир, что благодаря вот такому великому чувству, как любовь, человек избегает ошибок, какие-то правильные взаимоотношения строятся, семья. Это же замечательно. Чем будете удивлять зрителей на новогодние праздники? Готовится очень большая программа. В первую очередь будет выпуск спектакля «Орман Давасы. Лесной переполох». Это наш крымско-татарский автор Рифат Бей Ситаблаев, он же режиссер, работает с командой, хорошей командой артистов. Также мы капитально возобновили, уже практически вот к сдаче идет время, нашу «Снежную королеву». Это замечательная сказка, которую Зимине Алиева, наш режиссер, поставила. А также спектаклевые утренники, я бы так сказала, там, где у нас Лунтик, ну и такие вот сказочные, мультяшные персонажи и клочки по закоулочкам. В общем-то, работ достаточно много, которые мы можем предложить нашему юному зрителю. Я думаю, что новогоднее настроение мы сумеем создать. Чего интересного ожидать зрителям в новом сезоне? Готовы удивлять. Конечно, обо всем не хотелось бы. Вот передо мной лежит проект постановок. Здесь 5 спектаклей, 1 концертная программа. В следующем году мы решили еще улучшить качество, и чтобы были затраты, финансирование этих спектаклей больше. Если мы в этом году сделали 10 премьер,
вот, то следующий год планируется 6, но я думаю, что это большие объемные работы, где есть авторы и крымско-татарские, и по мотивам. Ну, приоткрою занавес, это большая наша мечта возродить историю крымских ханов в своей интерпретации, да, в нашей театральной. Мы хотим создать бахчисарайский фонтан, конечно же, по мотивам Александра Сергеевича Пушкина, но в своей интерпретации. То есть мы будем писать пьесу крымско-татарскую, и, скорее всего, она будет музыкальная, почти как опера, ну, такая мелодрама, мюзиклом его не назовешь, потому что тема серьезная. Надеюсь, что это будет очень масштабное произведение, в котором участвует весь состав нашего театра, это и оркестр, и весь балет, и артистический состав. Также «Комшылар» пьеса будет ставиться, концертная программа «Шелковый путь», я думаю, всем известна эта тема. И пьеса в переводе Энвер Ага Белялова, нашего старейшего артиста, «Ализа дель Эрден». Очень интересная комедия. Это пьеса написана Энвер Ага, но по повести, роман или повесть, скорее всего, иранского писателя. Очень интересная тема, близка к нам. Конечно же, мы ее перетранспонируем. Ну и многое другое. Кроме проекта постановок у нас имеется и календарно-постановочный план. Да? Это, то есть, мероприятия, посвященные каким-то датам, праздникам государственным или же нашим мусульманским праздникам. Всегда театр готовит новую программу. Несмотря на пандемию, жизнь продолжается. Планируются ли гастроли? Мы всегда планируем гастроли. Я надеюсь, что у нас в следующем году, если улучшится ситуация, она улучшится, я всегда позитивно настраиваюсь. У нас состоятся и гастроли и в Турцию, и мы подписали несколько соглашений с Северной Осетией. Вот Башкортостан с ответным визитом мы не смогли, мы их приняли у нас на территории, да, и все прошло хорошо. А, к сожалению, мы не успели поехать к ним. С Ногайским театром, Даргинским театром мы подписали соглашение. Так что гастроли будут, а также на материковую часть, это Новороссийск, где очень много живут наших земляков. Поэтому мы стараемся охватить, объять необъятное, и у нас Шкуралага это получается пока. Зарема Ленуровна, çok sağ olunuz за интервью. Siz de sağ olunuz, lütfen keliniz, bütün seyircilerimizge selam aytamiz ve bizim kapılarımız bu Dülber Teatrının kapıları her vakit, her daim açık bizim seyircilerimizge. Бахчисарай орта асырларының айры бір тұсыны сақлай. Эвелері мұнда улы Қырым ханлары яшайды. Бүгін хансарай герайларының кешіміш құдіреті ақында қатырлата. Бүтін дүния метіні ташыған абиді. Халқымыздың сарай мемарчылығының екенен үменесідір. Çok yıllar bakılmağаны себебінден о бербат алда бұлынайды. Бүгін оның ilk көрініші қайтарыла. Тамыр халқының медени мирасы ғайырдан тікленілмесі ақта левхамызны серетіңіз. Bu yerде biz resamlar толу şekilde rekonstruksiya etildi. Biz arxiv malzemelerini taptık. Aşağıda bu Seljuk örnekleri. Bozmamak ve ilk ko'rinishda saqlamak. Xansaray restavratsiya etilgan vaqt mutaxassislar bu qaydalarga ko'ra çalışmak keraklar. Ularning ince ishi ressamchilik ve me'morlikqa yaqin. Her şey 500 yıl evvelsi gibi olmalı. Kitapxona korpusunda eskizler ve renkler xaritalari aylarca ishlab chiqarildi. Tek bundan so'ng bezatuv ishlarine keçtiler. Это сельджукская цепь. Bu Seljuk maqsadi Qrim tatar örnekleri. Bu yerde böyle çeşit yönelişler var. Olar hepsi pek farklı. Erте deverde o bayağı canlı, bazı yerde dülberce, uzunca, kence, biz içeride olğan şeylerge Xanlar Sarayı'nın içinde bir tarafında aynı böyle resamlar olğanına esaslana. 16 obyektden 3'ü endi hazır. Dilara Bikech'nin dürbesi, Şimali ve Cenubi dürbeler Tolosinin rekonstruksiya etildi. Binanın beti yanartıldı, dam dengiştirildi, divarlar bekitildi. Xanlar mezarında 9 Qrim hükümdarı ve onlarının ailelerinin 45 azası көмілген. Aynı şu yerde sarayga yakın olan kişiler defin etilgen. Это надгробие интересно. Bu dürbe şunun meraklı ki bu yerde biz kentavr resimini göremiz. Siz bilesiz, İslam dininde hayvanlarını ve tırı mahluklarını tasvir etmek mümkün değil. Ama mana bu yerde siz böyle timsalini görüyorsunuz. O pek meraklı ve onun kadimi tamirleri var. Bu abide hem biz için hem de tedqiqatlar için unikaldir.
Мутахассислар агачларның дүлберлигini кайдетелер ве оның табий тусыны кайтаралар. Шымды реставраторлар эмен агачларындан эски лак катыны силелер. Sonra бу колонналарны таванга тирежеклер. Хамамның эр кишилер бөлүгүндө исе таван безетиле. Ысытуу системасы да кысмен гайрыдан тикленилежек. В настоящий момент ведутся работы. Шымдығы вақытта 6 объекте ишлер алып барыла. Китапхане корпусы, атлар ахыры, софа, сары гүзел амамы, өзен кенары ве шайын көллелері. Бу биналарының беті, дамлар ве интерьерлерінің тамир етілгені, бинаның конструкциясы қавилештірілгені. Атлар ахырында ишлер якунлене. Бу ерде серги тешкил этмеген ниетленелер. О ярымадада мусафирлерини ве сакинлерини эч бир вакыт көстөрүлмеген шейлеринен тааныш этежек. Чүнки олар үчүн ер жок эди. Олардын арасында уникаль килимлер, капиклер ве силя. То, что мы обязательно покажем. Эм хырым татарларынын урбалары, эм коюмчулук безеклери тагдим этилер. Biz Kırım Hanı Dağhan yüzükünü gösterecekmiz, biz böyle düşünemiz. Onu Hanlar Sarayı teritoriyasında arkeologik kazma işleri vaktinde taptılar. Бакчасарайда Ханлар сарайы dünyada Kırım Tatar mimarlığının yekene numunesidir. Çok asırlar devamında bu yer Hanlar hükümdarlığının timsali edi. Saray kompleksinde en eski obyektler Büyük Han Camisi ve Sarı Güzel Hamamı 1532 sene kurulgan dep sayıla. Vaqt hava dengişmeleri, yangınlar unikal kompleksinin çoğus obyektlerine zarar getirdi. Ukrayna devrinde ise abidenin alı Daziyade ağır edi. Sabık reberlik öz ceblerini toldurması hakkında düşünüyordu. Nevbette baş korpus ve Arem endi proyekt vesikalar tüzülüvüne kontraklar imzalandı. Bu obyektler çalışmak için en ağır sayıla. Çünkü bunda çok resulerini restavratsiya etmek gerek. Divarlarda bu katının tubunda da erте ressamlık var. Onu bozmak mümkün değil. Onun için divarlar injektirованиye etilgen son restavratsiya etilecek. Bu pahalı ve ağır iştir. Unikal saray kompleksinin restavrasiyasına yakın 2 milyar ruble ayrıldı. 16 obyekte işler 2023 seneye yakınlayacak. Яны йылға жеке афтадан аз вақыт қалды. Яқында шерлер ренклі атышчиклерінен парылдайжақ. Енді нарад базарлары ве ярмалықлар çalışы башлады. Ярымада қышлық тылсын ве мужизе беклей. Туристлеріні қабыл етмеге де азырланалар. Қырым әвелке кыбы йылбаш статилеріні кечірмек үшін севімлі регион оларақ қала. Бұны әмді статистика таздықлай. Ярымадамыз ерлі курортларының 5 лидерлерінден бірадыр. Яны йылға жеке афтадан аз вақыт қалды. Бұл 12 метрлік нарад терегі есе Ахмешит Авалиманында байрам кейфиетіні бағышлай. Оны 1000-ге якын ойынжақ ве 500 метр гирлянда яраштыра. Нарад безеклеріні толысынен янарттылар. Кырым яны йылықта телечун Русиялилер арасында en çok seçilgen yerlerden biridir. Çoxusu turistler yarımadamızga uçak ile kelelер. Avalimanға келгенде мында тур маршрутлар ve diqqatga layık yerler haqda malumat almaq mümkün. Hizmetnin xadimleri çetel musafirlerinin İngiliz ve Alman tillerinde subet eteler. Turistlerge ekskursiyon marşrutlar ile turistik haritalar ve renkli risaleler bahşiş etile. Это главный тур-портал Республики Крым. Bu Kırım Cumhuriyeti'nin esas tur portalı. Munda turizm hakkında birinci aktual haberler basıla. Turist vaktında kırış kaydeleri ile tanış olabilir. Bugün bu pek emniyetli. Bunun bir sırada bizim interaktif haritamız var. Munda tabiat ve medeni dikkatga layık yerler numayiş etilgen. Kış yarımadamız ile yakın tanış olmak için yaxşı mevsim. Dikkatga layık yerlerini aşıkmayıp görmege imkan var. Uzun nöbetler de tizilmey. Kırım oy sarayları ile meşhur. Olar hatta bayram kullerinde ziyaret için açık. Kuvvetli emenler ve fıstık terekleri, çamlar ve serviler, sedir ve sekvoyalar, egzotik ösümlükler, lavanda tarlaları, Masandra Parkı'nın terasalarından geçip yaratıluf devrini dalasın. Aleksandr III sarayını da Kiçik Versal dep adlaylar. Masalarda tarif etilgen kıbı keskin uçluk kuleleri olgan kermen dağlar zemininde yerleşi. Будет еще украшена территория, вот мы начинаем украшать ее. Территория да yaraştırılacak. Endi başladık. Belki dekabrinin 30'ından yanvarının 7'sine kadar mında ayaz
3D ve qarqız ile resim çekmek mümkün olur. Böylelikle ziyaretçilerini kuvandıracağımız. Ziyaretçiler için da bir güzel haber. Çok yıllar devamında ilk sefer Masandra Parkı'nda çan davuşu eşitili. Sarayının kulesinde saat yerleştirildi. Bu geçken asırda mında olğan saatlarının kopyası. Endi böyle sesler 60 dakika geçkenini belgiley. Ekstrem sevgenler ise Ankara boğazında Çatırdağ'da ve Aypetri'de dağ lыжа trassasına barmaları mümkün. Sonki obyektke arkan yoldan көтерілмек imkanı var. O bütün yıl devamında çalışa. Funikulör kabinasından kartubunda kalgan dağlar ve ormanlar manzarası açıla. Mında 1200 metrden ziyade uçurumdan asılgan köpürden kaya boyu tar yolçuktan geçmege ve zipline yardımının dağdan enmege mümkün. Немножко страшно было, немножко адреналина. Korkunçlu da oldu. Biraz adrenalin ve endorfin. Her şey pek güzel ve meraklı. Oys pляжы, spa merkezi, manzaralı park, Avrupa seviyesine uygun servis. Keyfiyetli rahatlıkını sevgenler, baseyn, animasiya ve her şey kırsetilgen sisteması olgan otellerini seçeler. Yanı yıl bayramlarında 2 kişilik oda orta derecede sutkada 13.000 ruble turacak. Более половины отеля уже забронировано. Otelinin yarıdan ziyadesi endi bron etildi. Biz 80%ga yanı yıllık doldurunu bekleyik. Manzaralı dağlar ve kadimi kobalar arasında efsaneler ile sarılgan, indemeyip turgan, asıl oluvını sır tutkan Bakçısaray şehri yerleşi. Onu 5 asırlar şehri dep adla edilir. Çünkü mında mimarlık üslupları karışkan, tarihi geçmişinin çeşit tarafları ve zenginliği korunup dura. Tar sokaklar, küçük evler ve Kırım Hanlığı devrinden kalgan küçük mimarlık şekilleri. Böyle rahatlık estetler için. Yalı boyu ve Kırım'ın garbi tarafları adet üzere liderler sırasında. Şimdi turistik şirketler için sıcak mevsim. Уровень загрузки объектов размещения достаточно высокий. Obyektlerinin bron etülüğü yüksek seviyede sayıla. Umumen 60-70%. Eğer büyük ailevi kompleksleri alsak, onlar 90%ga tolu. Seyahat etmege sevgenler için yaxşı haber. Yanvar ayında Rusiyeliler kenede paralarını iktisat etebileler. Turistik cashback'nin nefbeteki basamağı başlana. Böyle imkanyen mir kartasının sahipleri kullanabilirler. Öz memleketimizde rahatlanganlar 20.000 rublege kaytarabilecekler. Ne kadar çok masraf etsen, o kadar çok sana kaytarıla. Devlet programması otel sahiplerine pandemiyaga karşı durmaga, seyahatçılarga ise yanı yerlerini ziyaret etmege yardım ete. Bugünge bu hepsi malumat. Sizge tek iyi haberler tileyim. O'zingizga ve yakınlarınızga muqayt olunuz. Ko'rishguncha.